Reka twongere tuyifurize amahoro n'imigisha, reka twongere tuyifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga ahandi, by'umwihariko ni ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagati y'umutwe wa M23 kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ihindura isura ndetse kandi mu isura nshya, aho biri kuvuga ndetse kandi biri kwemezwa. Benshi bari kuvuga bati byanga bikunda uruhande rw'umutwe wa M23 rushobora kuba rwagambaniwe. Ibi se birashingirwa kuki biri kuvuga yuko umutwe wa M23 ushobora kuba wagambaniwe? Byose turabyinjiramo ndani ya ndani, mbabwire uko situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe bakadasohoka umuryango mugari wacu, ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba no guhindura isura. Turaza kugaruka mu makuru adasanzwe mu misozi y'Iminembwe. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Igisirikare cy'u Burundi FDNB by'umwihariko mu misozi yegereye ahitwa Makunji, cyane cyane mu misozi yegereye Marindi hafi neza n'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane. Umugambi igisirikare cy'u Burundi gifite nta wundi ngo ni umugambi ukomeye cyane wo kwambura uruhande rw'umutwe wa M23 imisozi yose bafite. Biranavugwa yuko kandi abasirikare b'abacancuro b'aba Black Water bamaze gushyitswa neza cyane hano mu byerekezo bya Baraka. Bikavuga yuko umugambi mpamo cyangwa se umugambi fatizo ufitwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB ngo ni ugukura kane uruhande rw'umutwe wa M23 mu bice baherereyemo, ariko nanone bahangana bahatana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ibi byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Mu gasozi kitwa Kadihira kari hafi neza n'umusozi wegereye Powezero, igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cy'umutwe wa M23 bahanganye ku rwego rudasanzwe ndetse kandi n'imirwano yaje kumara igihe kingana nk'amasaha agera kuri 2. Bikavuga yuko kandi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe bahatakarije ku rwego ruri hejuru. Amakuru dufite ku mirongo y'imbere ku rugamba dukuye hariya mu misozi yegereye hafi na Powezero ku musozi witwa Kadihira neza hafi y'umusozi witwa Nyamabuye, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bahatakarije nibuza abasirikare batari hasi ya 3. Amakuru ariko akavuga yuko no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC cyahatakarije abasirikare batari hasi ya 6. Nubwo ariko imirwano yabaye harimo abasirikare b'Abarundi, biravuga yuko ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi nta musirikare n'umwe wigize uhasiga ubuzima, kereka nibuza abasirikare bagera kuri 4 bahakomerekeye, ariko nabyo bitari ku rwego ruri hejuru dukurikije amakuru mamo dukura hagati ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko aho tugerageza gutohoza amakuru ku mpande zose. N'urugamba ubona yuko rukomeje guhindura isura ndetse kandi n'urugamba ubona yuko rukomeje kugenda rukomera cyane. Benshi bari kuvuga bati ibi bintu biraza kurangira gute ko uko umunsi ugenda uzaza undi, ariko bikomeje kugenda byongeretse kandi ari nako bikomeje kugenda bikomera cyane. Amakuru mamo ahitwa Imumosho muri Bukavu biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko Imumosho hafatiwe intasi z'abasirikare ba FARDC bagera kuri 3 ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ibi byongera gutera ubwoba bukomeye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bakomeje guhuriza hamwe imbaraga zidasanzwe kugira ngo bagire uko bashoboye bongere bagabe ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye. Ayandi makuru adasanzwe, igisirikare cy'u Burundi FDNB n'ubundi muri ya operasiyo bashaka gukora yo kwambura uruhande rw'umutwe wa M23 imisozi ya hano mu nkengero za Bukavu, cyane cyane Ikamanyora n'ahandi hatandukanye. Biravugwa ndetse kandi biremezwa bishingiye ku bimenyetso ndetse kandi mamo amafoto n'amavideo turi kubona hano yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze deploying abasirikare benshi cyane mu misozi y'Isanje hafi y'umuhanda route nationale 5 uva mu cyerekezo cyerekeza ahitwa Uvira werekeza Bukavu. Amakuru akavuga yuko igisirikare cy'u Burundi impamvu kiri kudeploying abasirikare
muri ino misozi y'Isanje ndetse kandi no mu misozi yegereye mu byerekezo byegera Uburure, Ruvungi n'ahandi hatandukanye. Bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bari guhuriza hamwe umugambi ukomeye cyane wo kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane kugira ngo igisirikare cy'umutwe wa M23 kitazagira gutya kikagaba ibitero bidasanzwe mu misozi ya hano neza cyane mu byerekezo bya Cibitoke. Amakuru akavuga yuko kandi igisirikare cy'u Burundi bitewe nuko kiri gukora ibikorwa byose bishoboka mu rwego rwo kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 ngo baba bari kwegereza abasirikare mu byerekezo byegereye neza hafi na za Ruburure, Ruvungi ndetse kandi n'ahandi hatandukanye utibajya imisozi ya Rungutu mu rwego rwo kugira ngo bakavaringe ibi bice umutwe wa M23 utazabona aho unyura ngo nibikuta M23 iri gufungirwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB mu rwego rwo guca impaka ku mirongo imbere ku rugamba. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi ni ku rugamba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikomeje kugenda bivuga yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje gushakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo urugote igihande cy'umutwe wa M23. Amakuru kandi akavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe cyangwa M23 nk'uko biyita, bakavuga yuko imisada y'abasirikare bamaze iminsi bakuwe mu myitozo. Abangaba barenga 5,000 twabonye muri ano matariki bakurwa mu myitozo cyangwa se bashoje imyitozo yabo. Bikavuga yuko aba bose bagiye kurekezwa mu misozi ya Sud Kivu, cyane cyane mu misozi y'Iminembwe, kuko ngaha niho urugamba rukomeje kuba magasa ndetse kandi ni naho urugamba rukomeje kuzamba. Nshuti bavanywe rero bakunze akadasohoka, ibintu bisa naho byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane, bisa naho byongeye guhinduka ndetse kandi bisa naho byongeye gukomera cyane nyuma yuko Leta Zunze za Amerika aka kanya bari kubavuga amagambo menshi atandukanye. Benshi bavuga yuko Leta Zunze za Amerika bashobora kuba baravuye ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe, aka kanya bakaba barigamiye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Bikavuga yuko impamvu Leta Zunze za Amerika benshi bavuze yuko uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe bashobora kuba barabizeye, ariko akanya bakaba barimo kubataba mu nama. Bikavuga yuko ibi byose byatewe n'amagambo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangaje avuga ati ni gute ibyo mfite cyangwa se ibyo nunze hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ushaka kubibona abanza kurwana nanjye, nta kuntu se waza ukabifata neza utabanje kurwana nanjye. Birumvikana yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo intambara yatangije ari intambara diplomasi ndetse kandi yizeye neza yuko azatsinda, kuko biri bihugu by'amahanga byaba ari ibihugu byo muri Aziya, Amerika cyangwa se Uburayi, Afurika, byose byifuza kubana n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko bizi yuko neza kubana na Repubulika Demokarasi ya Kongo bafite icyo bayikuraho. Birumvikana yuko ufite icyo afite ntabura abakunzi cyangwa se ntabura abamukurikira. Ibi nibyo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari kwitwaza mu rwego rwo guhamagara cyangwa se mu kureshya amahanga ababwira yuko afite byinshi bitunze isi. Rero kubana nawe nta kintu bimutwaye, aho kugira ngo urwane nawe mu rwego rwo kugira ngo ubone iby'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bitunze. Bikavuga yuko ariyo mpamvu amahanga yari ashyigikiye AFC M23 aka kanya biri kuvuga ndetse kandi byemezwa neza yuko ari kwegamira ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Amakuru mamo rero biravuga ndetse kandi biremezwa yuko baba komando bivuga yuko ari aba Black Water babarizwa mu mutwe wa Black Water, ngo birashoboka yuko abangaba ngo bashobora kuba ari aba Leta Zunze za Amerika baje mu mutaka w'umutwe wa Black Water. Benshi babitangaza abasesenguzi mu bya politiki ndetse n'iby'imirwano baravuga yuko ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo urugamba rusa narwo rugiye gutangira kandi urugamba rusa narwo rugiye gukomera. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka rero ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi ibintu byongeye guhindura isura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ni mu gihe kandi iwarikare naho havugwa igitero kidasanzwe ahitwa Rimangi, igitero cyagabwe n'umutwe wa M23 ariko kikaza gusubizwa inyuma n'icyitwa Wazalendo. Nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho, urugamba rukomeje kuzambanitse kandi urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka muryango mugari, ndababwiza ukuri ko ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura.
muhura. Reka mwifurize amahoro n'imigisha, mwifurize kumererwa neza. Jya wibuka gufyonda ku cyitwa subscribe, maze ubundi hano ku murongo wacu mugari uraje ucinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe, by'umwihariko ni Karemba Aimable, inshuti yanyu, imboni yanyu, iraje ucinga no kubagezaho amakuru agezweho ndetse kandi yizewe. Nijwi ryanyu Karemba Aimable, n'imboni yanyu Karemba Aimable, ndaje ucinga no kubapudetinga mu budasa bwacu bwimbitse kandi bweruye, ku makuru adasanzwe utasanga ahandi, by'umwihariko ku mutekano, politike ndetse kandi na diplomasi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane aho page tuziramburira mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tukababwira uko situwasiyo ihagaze muri rusange. Murakoze cyane, Nyagasani akomeze abareba icyoroshye.